خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. التعالي والإفادة والاستفادة والنافع لانتفاع الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه wa idza jama'ah lan ari kalane ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah ngumpulno al khalaiqa ing pira-pira makhluk den kumpulno fi arasatil qiyamati ing dalem pelatarane kiamat fi arasatil qiyamati ing dalem pelatarane kiamat pelatarane dina kiamat wa arada lan ngarepaken sapa Gusti Allah ayu hasibahum yen to ngisab sapa Allah hum ing khalaik tatayarat mongko mabur alaihim ing atasi al khalaik apa kutubuhum piro-piro kitabe khalaik yakni napa buku catatan amale khalaik oleh mabur kathalji koyok dene udan salju udan es wa yunadi lan den undang-undang wa yunadi lan undang-undang la utawa lan den undang-undangaken min qibalir rahmani dipanggil-panggil min qibalir rahmani saking ngersani zat kang duweni sifat ar-rahman nggih menika Gusti Allah. Ya fulan he fulan khudh ngameo sapa sira kitabaka ing buku catatan amal sira biyaminika kelawan tangan-tangan sira wa ya fulan he fulan khudh ngalapo sapa sira kitabaka ing buku catatan amal sira bishimalika kelawan tangan kiri sira tangan kiwa sira wa ya fulan he fulan khudh ngalapo sapa sira kitabaka ing buku catatan amal sira min wara'i dhahrika saking burine geger sira bareng pun oleh dawuh saking Gusti Allah ngoten niku ana di pelatarane dina kiamat menungso niku kabeh dikumpulno menungso sing pertama sampai menungso sing terakhir wallahu a'lam ngapa nasib kulit sampean saat nika cek karo ning Arafah ning Mekah nika karo umat Islam aneka pun saya mampu tak sekabin orang Islam hanya orang Islam saya mampu ngelakonin ibadah haji nika pun selak luar biasa bu rebu enam pun letak rokaruan punan wanita manussah dari awal sampai manussah sepaling akhir apa polong neng situng kenangan yang kipeneka arasatil qiyamah pelataran hari kiamat apa perlu nih polong sopaja neremah pertanggungan jawab untuk hisab tining Allah Subhanahu wa taala laneka proses manussah sebelum hisab tining Allah Subhanahu wa ta'ala apa bolong manusia kapi ni ka perlu ni apa bolong Allah Ta'ala bakal abirina bukti
Tatayarat alaihim kutubuhum. Pak ojen dinen Gusti Allah. Buku-buku catatan amal neka patoron dinen Gusti Allah pak ojen bagi ka orang ke makhluk saat peneka kathalji enga ojen es. Mak tak teporop, tak kira teporop ada cerita teporop. Tak kira tak tepak sasaran. Ya Gusti Allah. Tahu sa alat nih kapon. Rudal Iran. Bodoh target utama bidik dari ribuan kilo pangkalan Amerika. Iya bom. Bisa tak lopot, bisa tepak, depak, jitu. Padahal nih karo alat nih dengan jarak tempuh sekian ribu kilo. Bansos tak depak, pulang tak melewat, tak dukung, tak depak, tak tepak sasaran. Tak mungkin nih, tak mungkin keliru nih kalau Gusti Allah nih sabakal abri. Cuma caranya Allah Taala beri kathalji pak ojen dengan ojen salju. Kula lambak kene nyaman ojen es cita ya tak sama le es can gula. Ternyata tak kasih ojen es. Gencelep sekian derajat 4 atau 5 derajat nih kampun lah mimisen keluar doro dari elong kopeng tengel. Kelampi neka yang ku celap kapi, masya Allah. Nikah keadaan manusia kuaku nih. Nikah belum hisap nikah, kita hisap Gusti Allah nikah. Cuma Allah Taala arada ayyuhasibahum. Allah Taala hendak menghisap daripada makhluk sepapolong ning arasatil qiyamah. King buku catatan amal ni kele beki bang sebang pun. Tak kira tak borok. Lu tangan dek je. Tak iso. Ada keliru je sobung. Ada benih pembagian apanya mana ijazah benih. Ini ke pembagian buku catatan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Pon bareng boleh pak ojen nengak salju. Allah Taala debu ya fulan khudh kitabak biyaminik. Orang kalak buku catatan amal beun bi tanang sekanan. Fulan kalak buku catatan amal kake kelaben tanang sekacir. Fulan ni kering kafir. Khudh kitabak min wara'i dhahrik kalak buku catatan amal kake dari budina tangan kake. Bong sebong ni katung situng orang ni pasti ni kabi Gusti Allah. Ya fulan khudh kitabak biyaminik, khudh kitabak bishimalik. Khud kitabak wara' dhahrik. Maka tak ada orang sekalipun mampu sekanan neka ngalah, mampu cak semua buat. Tapi saat neka tak mungkin, tak beri kemampuan bi Gusti Allah mungkin. Apu repuan bi mongko nyok kalah bi sekanan. Ngalah sekanan kapi cak semangken, cak karena ki aguna ki nangan, ki berfungsi neka. Masih suruh ngalak sekacir ya sekanan, masih suruh ngalak dari budi ya ngalak dari ada. Cak ki mampu cak guna ki nangan. Tapi kok sobung nika fala yaqdiru ahadun ayakhudha kitabahu illa bima amarallah. Fala yaqdiru mongko ora kuwasa sapa ahadun wong siji ayakhudha yen to ngalap sapa si ahad kitabahu ing kitab buku catatan amali ahad illa bima angin kelawan barang amaro kang perintah sapa Allah Ta'ala kang moho luhur sapa Allah perintah bihi kelawan ma. Udah iso tanganmu masih pinter permainan tangan kecepatan tangan dari setia tangan cepet cuat elang jadi mancuat tangan pinter mensuro mencuat apa pinter makin tanang king ku tak mampu nih kat tanang nih. Bila jangan Gusti Allah kalak bisa kacir, kalak dari budi tak bisa ngalak dari ada. Fala yaqdiru maka ada se mampu ngalak illa bima amarallahu bih kecuali pon apa atas perintah Gusti Allah. Nah, nikah pon penentuan nikah kita hisab di Gusti Allah. Cuma pun tanda-tanda becah ampun lek kata Allah.
tanda-tandane celaka juga ampun padeng. Fal atqiyau mongko utawi wong kang padha wedi kabeh iku yu'tauna den wenehi den paringi sapa si atqiya kitabahum kutubahum ing pira-pira buku catatan amali atqiya oleh den paringaken biyaminihim kelawan tangan tengene atqiya. Nek wong sing padha bejo, wong sing padha wedi nang Gusti Allah, moko tiang-tiang niku wau bakal nerima buku catatan amali kelawan tangan sing kanan. Sebagaimana ayat-ayat seri beri nampone terangake tentang kondisi saat nikah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله masrura. فأما من أوتي كتابه, adapun orang-orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, biyaminihi sebelah kanan, yakni tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisapan pemeriksaan yang sangat mudah. Ini kita hisab nih kah? Keng cuma buku catatan amal sekejaki sepekal pertanggungkan jawab ya dan Gusti Allah lek bagi kada. SPJ. Surat pertanggungan jawab. Durung ke pengadilan, durung bodoh pemeriksaan nih kah, cuma ada bodoh SPJ lah toron lah. Surat pertanggungan jawab dia harus cocok dia dikit jawab benar. Melih apaan ben? Saya kebiasa bangun madrasah musola aja. Apanya mana gentengisasi. Taosom ada gembreng aja, genteng. Mardia apaan? Osok, gempeng, bedih, semen, ruar. Bodoh suara tapi. Kengki kene ngaya kaler setia. Entar kegalangan tak melek yang lemeri kada kagalangan menta notato menta kwitansi jama ke loke ongkor ke Indonesia Raya lebih de bejeren padahal nih lebih de bejeren entar ke tukang galangan foto cet wis karo ke BSPJ tok dia surat pertanggungan jawab foto ne beda ning lampirna nota na beda, anu na beda, tuku na beda, galang na beda. Keng fiktif tada kapi. Ki bisa ikelabui, ki bisa ifudui ki nangan, ki deng-gendeng. Mohon pangeran cek deng-gendeng. Masuk pangeran mau deng-gendeng mak. Tore, pangeran deng-gendeng. Masuk pangeran mau kena deng-gendeng. Tak kena deng-gendeng Gusti Allah nika. Wah nika, sapan orang sebenarnya mabuku catatan amal kelaban tanang sekanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang kala bakal hisab kelaban hisapan seringan hisabna. Apaan saya hisab? Cik yang buku catatan amal tanang sekanan. Masya Allah, min ashabul yamin, orang seahli narema kelaban sekanan. Makanya dari makan biasa aki sekanan. Nuting sekanan, lah. Tayamunnya mana? Ngakui sandal tanang sako sekanan, ngakui kelampi tanang sekanan. Biasa kita tayamun, mendahulukan kaki yang kanan, mendahulukan yang kanan. Sebareng ke kanan, tedung mereng kanan. Seneka. Di kanan. Dia cek bon apa cek roh makana. Moro lapar moro, tambah lapar. La ilaha illallah. Jauhkan hamba dari godaan yang terkutuk. Munturan dia anak laki, ongke dari kanan, toron kacer, dan renggona. Toron dia anak bini, ongke kacer, toron kanan. Tak diteti. Ini toron ongke do, caca lambu. Ongke toron, ini tak deti. Mare ongke ambu, mon mare toron deti. Ongke toron to bila. Ini kayaknya mana ahlut tayamun. Saya tangan sunnah nikah.
ngadaki setangan. Masih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa Kanjeng Nabi apa nginom tayamun sekanan kade. Tapi sekacer sepo, selebih sepo. Sekanan lebih ngode, tapi nikahan sekanan. Kanjeng Nabi apa beda sekacer karena selebih tua. Tetap bagi dek sebelah kanan tayamunnya mana. Taib. Jadi orang senerima buku catatan amal kelaban sekanan nika pun tandena fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bakalah balik ke keluarga nah, Masya Allah. Oh dia itu nyaman keluarga pada beres, pada sehat. Tadi moso, tak ada ancaman, aman kapi. Di sana tak perang, negara tak perang. Ngaji tenang, ngareng Palestina mungkin nih kah? Ada tenang apa? Apa jeng tako ya bom. Apa sah antarana benih karo saya abu kak saya kebingung. Oh di mati aja dia kebingung lah. Benih karo saya kebingung. Kulis zaman kan bingung saya abu kak. Orang Palestina ada benih bingung saya abu kak. Bingung saya di demak ada celo di ya bom. Adungkung ka Iran nih kocak Syiah. Repot. Engki Syiah ni ka pun letak kening toro. Syiah ni ka pun ajaran sesat ni ka. Karena ni ka ngapiraki deka sahabat Abu Bakar ban Siti Aisyah. Ngaranen Siti Aisyah ni ka selingkuh ban Siti Toro. Tata kening toro aliran Syiah ni ka. Tak jeling Syiah nah. Keng Iran je lah bengal ngebom deka Israel ni kasih membantai umat Islam. Mungkin pun tak lebih dari nikah. Masa dukung Netanyahu ji. Dukung Trump. Cek pun lah jelas ni ke membantai umat Islam, mancor umat Islam. Negeri di mana saya pancor Islam deh di bagian jiri. Irak tumbang, Libya tumbang kapi. Tiba ada baca orang munafik ni kebeda. Nah, kuliban panjenengan ya dukung orang se apabila ada umat Islam walaupun agama tak pada sekalipun pangeran tak pada ya dukung ada jia siara pereng pacet dia nolongin reng Islam jarang tak dukung ke agama nah pola na dukung umat Islam senika benih pola na otomatis adukung Iran waro dadi Syiah yanten sobong ada Syiah dina tak kenal ke Syiah dia tak maju tak waju Wahabi, tak waju, tahlilan kabir yang dina amanakiban kapi. Nah senika. Masya Allah ki dok remah iman areng Palestina nika. Iman ada remah kira-kira anak bantai, cak anak sakit ni kering tua bingung, anak pate, sebine perkosa. Kata apa iman areng Palestina ni? Apa boleh iman para sahabat? Habak ni tak ada uji na sekali di Indonesia ni pun nyaman pun karo ujian bi pemerintah tok. Mun ujian lain tak ada, Pak. Saya yang senguji pemerintah ria. Pajak pelarang. Pesine pajak kemplang karo jedok lah jawaban Indonesia. Makan sokor pempian lah bejeng betepak apa sah pegena. Wila karena ujian kulit sampean berat kio di Indonesia dia coba bi pemerintah swarga insyaallah Pak. Ring Indonesia orang Islam ni lah. Ora bejeng ora pasah swarga kapi. Uji na rezeki ya, uji bi pemerintah. Bidi pemimpin saya atu-atar ya, lah tete motok sepetok ka beja apa kulak kudeli duhur tempe. Anu camin celiru lah. Celamin celiru tahu. Ya coba engki jadi merdeka nyaman tok merdeka keng bida saja mun lamba penjajah na Belanda makin pada ring Indonesia nah engki jadi adukung ni kepenting adukung ni kah keng cak adukung dak ring zalim adukung dak sebener bae walaupun lah dukungan gulman jenengan nikah tak bisa merubah keadaan Palestina. Tapi paling tidak ampunlah atu akid umat Islam. Karena tung situng orang rekwaku bakal pentak pertanggungan jawab. Apa sombong neka agama ya.
Apa ben perjuang nak kang kui agama. Ben beri lebih pese, beri lebih tenaga, beri lebih jabatan macam-macam. Terus kang kui agama mereka mah. Kemudian Palestina ni kapon genna mo so napa. Orang Yahudi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mo so na genna ponan orang kafir ni ka. La ilaha illallah matur muga umat Islam khusus ning Palestina ni beri kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fal atqiya orang-orang saya pada takok ke Gusti Allah, atqiya, sulaha, atqiya, azkiya, atqiya. Orang-orang saya takok ke Gusti Allah. Bekal nerema buku catatan amal kelaban saya tengen orang saya celaka wal ashqiya bishimalihim wal kufar min warai dhuhurihim kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah taala wa amma man utiya kitabahu bishimalihi terus ayat وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه wa amman utiya anapun utawi wong kang den paringi wa amman anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing buku catatan amali eman bisimalihi kelawan tangan kiwoni man berarti ono wong sing nerima buku catatan amal ambek tangan sing tengen ya ono wong sing bakal nerima buku catatan amal ambek sing sebelah kiri ya ono padha ono ayati. Nah, berarti tandane orang secalakah engki paneka orang seneremah buku catatan amalah kelaban tanang kacer sebelah kiri. Fayaqula ya laitani lam uta kitab yaduh la tau sabaki ka kaulah buku catatan amal pane ke Gusti celaka kaulah nadiman mutahassiran ya laitani lam uti kitabi tu la tau sabaki ka gula pon kitab buku catatan amal neka sing ka kaulah ta oning ke buku catatan sen mecak tibi re malo semacak tibi buku catatan amalan senerma bisa kacer je todus pak jauh pada kapi walam a'lam ma jazai sekira aku letak oning dek belisan kula bodoh belisan lah buku-buku na catatan amalan bereng seksan aja lebih pak maleng tangkap di polisi pasal bodoh 5 tahun penjara keneng nah medaeng sorbejo penjara bodoh ning apa Nusa Kambangan tuh tahu saya Pak Oning ke kaula pun tuh cek saking kaula tek bajaga boleh cek saking kaula tek paringin buku catatan amal bi sekacir neka maliyalladzi jama'tuhu fid dunya tuh tak mana fa'ani mali alladhi jama'tu fid dunya letak guna boleh tang dunya selong polong ruah tak guna boleh tang jabatan sebuk kerebuk ruah tak guna boleh tang nasab ketoronan sekebegak banggaan ruah tak guna boleh ponan saat ni kepon tade kecuali orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling muljah paki, orang yang paling terhormat paki adalah orang-orang yang paling takut keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sima cak todus. Senyong buku catatan amal ni ke todus ni ka. Tuh maka dari ya esena, maka dari ya. Ya. Oh la ilaha illallah, la ilaha illallah.
al ayah maca sira ing terusane ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira wa amma man utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing buku catatan amalik man wara'a dhahrihi napa niku wara'a dhahrihi ana ing burine gegerik man fasaufa yad'u mongko bakal sambat-sambat sapa man thuburon kelawan kerusakan utawa kelawan napa kehancuran wa yaslalan bakal njegur sapa sik man sa'iron ing neraka sa'ir. Adapun orang-orang kafir senerema buku catatan amal ibu dina tengan haring jereng tuh celakang kok ya laitani kuntu turaba cak saking engko pejege pak roba abu bi Gusti Allah ini ketangis nereng sera orang-orang kafir nika tangis orang-orang kafir nika ya laitani kuntu turaba nika ya laitani kuntu turaba orang-orang kafir nika tak minta napa nyamana tak minta dadi ya laitani kuntu idhama enten wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Reparep orang-orang kafir neka ketika pun lengaun ingin jaban bakal celaka neka orang-orang kafir neka berharap terus dadi abu sebab abu teh hisab di Gusti Allah. Inna andarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Inna andarnakum adzaban qariba sesungguhnya kami kata Allah telah memperingatkan kepada kamu hai orang-orang kafir azab yang dekat semaklah azab Gusti Allah orang-orang kafir nika lebat le sana para nabi lebat le sana para ulama orang-orang yang sak dakwah ning jalan Allah Subhanahu wa taala Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya tuh maka dari tang kelakuan maka dari tang perbuatan selama dining dunya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah tak minta ditolong bene ya laitani kuntu idhama karena tolang pun kayak berjaga bi Gusti Allah. Hewan-hewan sedih tolang sebelum hisab manusia nika Allah Taala menjaga dek tolang-tolang nika. Embik setoman nyeruduk, soro nyeruduk. Ajam setoman nyampar, soro nyampar. Allah Taala menunjukkan keadilna yadan manusia. Allah Taala di sifat maha adil. Sapeh bi tongar setoman nyeruduk bi tongar, bri tongar bi Gusti Allah soro nyeruduk ya. Ajam soro nyampar, embik soro jaran soro ngetek, kabeh soro. Maka saat neka orang-orang kafir ngocak, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mari seneka pas dadi abu. Tolang-tolang dari hewan-hewan sik soro meles. Dene Gusti Allah dadi abu pas orang kafir ngocak, "Dok jek saking kok dadi abu." Nyaman potos. Ada ring mate nyaman ya. Odi ruwet bine cerewet jomo rang-rang pesen rang-rang neku pokolan kerep waduh mate nyaman pikir mau mate nyaman sangku teh hisap sangku teh tuntut teh bentana pertanggungan jawaban dening Gusti Allah
Engke. Lah neka keadaan orang neka macam-macam kinga neka pun. Mun orang se selamat nerima buku catatan amal bisa kanan, orang se celaka nerima buku catatan amal bisa kacir, orang kafir nerima kelaban budina tengan. Nah, wallahu alam keadaan kulit sampean pada ada saya tahu nah si beliau. Pada ada saya tahu nah si beliau ngap pre ku ada saya tahu Pak. Ada saya tahu nih. La ilaha illallah. Ya, daripada ada saya tahu nih kah. Oleh karena ngadin to usaha dari makera. Karena setiap orang ini beda tanden abunan, tanden orang beceh, tanden orang celaka. Li walis sa'idi alamat, orang sebeceh beda tanda. Walis saqiyih alamat, orang secelaka juga beda tanda orang beceh loman. Tanda orang beceh termasuk loman. Swarga atanya lima khalaqtani ya Rabb likulli sakhiyin wa taqiyin. Engkau nyiptaki ben swarga kang kuyu orang se sakhiyin, orang se loman wa taqiyin, ben orang se takut dak Gusti Allah. Neraka pun atanya lima khalaqtani ya Rabb likulli bakhilin wa mutakabbirin. Tanda orang celaka beda kiya cerai. Sombong. Likulli bakhilin lima khalaqtani ya Rabb likulli bakhilin wa mutakabbirin. Engkau nyiptaki ben neraka kang kuwi orang-orang se cerek ben kang kuwi orang-orang se sombong. Ibu de tandane kapi. Terus tanda se bagus di peloman ka orang. Cek dan mun para bewe bagi. La ayem me bagi. La alan kelan e bagi la kakanti birapa. Cek cerek, cek sombong. Doa apa sih kesombong? Marah. Di ilmu apa mbian? Ilmu ngabber. Sombong bi ilmu ngabber aja. Nge. Atuh bi manuk nge. Wak manuk ngabber kia. Apa sih kesombong? Ilmu sakema, ilmu ngabeng je. Wak manuk ngabeng ro. Wak telkok ngabeng, nok ketik ngabeng. Nge atuh bi jua. Sombong bi ilmu apa mbian? Polan ngambeng. Tak terselem. Banyak sing ngambeng. Ben gulak guro bede. Nyelem tak nyelem. Ngambeng tak ngambeng separo. Nyetor ben ben lagu. Aro ngambeng kira tak terselem ruah. Nge apa? Oh juara nih kok kiai. Juara kiro dia memaji busro tak entar maji busro. Maji busro to kang kiro bilen. Kiro ben tahu leh, tak tahu leh kiro leh. Tahu ben. Cak mon Pak Soleh le sharing surah aden. Awali ma'ana qasidaan, uwe ban cak qasidaan le jan. Moro enga aden. Karena spesialis aden Pak Soleh. Pak Soleh mun tak aden sana ka mentelan jeng umur ban le. Orang lain mate kapi ban tua witian. Mun bener Pak Soleh kurang sip Pak aden sare Pak. Tenungguan, mula Pak Soleh aden saja mula pasan pernah. Padahal tak nyamanan kula tangi. Keng sakela Pak Soleh tak bobo mulai kula kini sampai itu ila pancet dia adan kurdi adan apa tak masuk Pak Soleh pancet adan dia. Mon luar bahasaan pas Pak Soleh adan ngaingan ke bahasaan Pak. Enggi. Ongguan nih kah. Engki tongkala toha aja. Malam kok ngiding banjiha. Setengah telok toha lamunnya. Ceke tore ceke muntak ceke takok teketas aja mampun setengah telok ngepas dan je mak tahu toha se ayat ke ayat mun bener toha tak seneng pacar ciri khas toha aja orang toha aja engki ada tiba ada tanda nekapi berdengar kapi apa saya kesombong suara Polono nyaman suara nah. Nge tuh suara mano. Mano keteran doa.
Cek jen punya ketek jen larang ro ketek ketekur ketek gini kok. Cek bimunya nama mano kalah bimunya nama mano je. Apa dari mana cerita kebe sombong? Jahil. Bi sarang burung. Hah? Masa tang jahil lagi rendem ya ada barokah ada apa mulai jahil pasan dari prei. Terus saya kesombong apa? Sombong. Tak patut. Maki sombong ke pangeran. Lemon pangeran sombong ya pantas baca langku ya pangeran sombong nih ka. Pakai na Gusti Allah nih ka sombong. Lakar mejaji, lakar sumbut mon pangeran saya sombong nih ka. Allah Ta'ala mon kadung sombong. Limanil mulkul yaum. Orang pada mati kapi. Dunia pada ancor kapi hari kiamat. Limanil mulkul yaum. Din siapa setiap kerajaan dia? Aina Haman. Aina Qarun, aina Fir'aun. Wallahi qad saru fit turab. Mati kapi berdalam tanah kapi ada lah. Saya jadi ratu, jadi raja ada mati kapi. Limanil mulkul yaum. Din siapa setian pangeran? Kenapa dia? Apa saya kesombong? Polon kuat. Iri ki umur seket, umur berapa telo bolo, pak bolo. Mau lebih tong bolo lema. Lek ke video bioreng. Lengah robot. Are kau. Leremat. Jika dari iya kakek mate, kamu lihat iya remat, dari remah mate, kau ada tak merode iya bilan mate, kau mapan remate kau. Ide iya iya lah. Hakada dunia ni kapon tunya, tak patut ika sombong, tak patut ika sombong. Sombong ni kenang neraka. Ada kenangan boleh saya patut, makanya cercepen ngeding ngereng soki sombongnya cercepen. Ya masih soki yang kira sombong umpama. Lakar bode saya ke sombong. Apa boleh tandi sombong. Jaring saya soki sombong jadi dengan ki cercepen. Ngideng ki reng soki sombong cercepen. Pahreng tandi sombong aduh. Kalah apa nah. Mare jong nudok Bali. Coba siapa sih depak jadi si dogiri tak tahu manentar. Omong Bali Jakarta. Aduh, benyano ngomong itu bang pesena. Kan Allah Ta'ala paling becik dari yang sombong ini paling cek becik. Lebih reng tandi saya sombong. Lebih ke becik, lebih ke bentuk tining Gusti Allah. Orang soki sombong ke becik tikal pun. Kulaban panjenengan amal pas-pasan kor cek sombong kelaban amal cek sombong kelaban ilmu kapirin din pangeran dunya din Gusti Allah ilmu yang din Gusti Allah belajar tadi orang se napa tadi orang se tawadhu tadi orang se rendah tadi orang se adab asor seneka orang mulai soki yongkur aru wala se njan orang mangke napa kiai burung ustad ngage kiai burung ruampo rosa baro lewa mula saya ongku alemongku ya tak ada iya. Semua kiai burung ustad ngake ru ampo. Ampo datang mat ko mata najeri ampo sifat anawiyan na datang montangko. Siapa montangko anawiyan aji ya mon dididi ana. Ada iblis dia. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi ya iblis yang ngocak anak kader ya, montangko tak kira rame, montangko tak kira mare, montangko tak kira. Hari kan jadi iblis ya, sombongan tak tongko. Saya tak tahu ben. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Akhir ben dari mana? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi. Wattaraib falyanzuril insanu mimma khuliq hendaklah manusia melihat min aina khuliq falyanzuril insanu mimma khuliq dari apa ya diciptakan mimma indafik dari aing maaf kalian non sebu keluar ngejuk bener dari keluar dari air mancur bener dari air terjun pak dari aing sebaunya tak nyamat bau apa aja bulenget sampean tibi nedek merengis. Ya dari iya manusia.
Falyunzuril insanu mimma khuliq mimma indafi yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar dari apa? Dari lanjalan kami. Keluar dari lanjalan kami. Manusia lahir dari lanjalan darah, head. Dari ji tak tumbuh dari bumi, tak geger dari langit. Terus apa saya kesombong? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mana nasihat apa? Rahimallahu imra'an arafa nafsahu fi aina min aina wa fi aina wa ila aina. Rahimallahu arafa, semoga Allah selalu merahmati seseorang yang mengetahui min aina, dari mana dia berasal. Dari mana? Dari apa? Dari emas, dari berlian, dari intan permata. Dari mana? Dari mana? Min aina, dari dimma manusia, dari mana? Kapi. Wa fi aina di edimma. Dunya nesera. Gusti Allah. Bumi nesera, Gusti Allah. Langit nesera, Gusti Allah. Maki sombong. Wa ila aina, terus demma. Ke tanah, ke kuburan, nikakan bicace, nikakan olak wa. Orang mulai tanya keri ya sombong detin. Min aina, dari dimma, wa fi aina, beda dimma, wa ila aina, demma. Lem tanah. Enyak penyak koreng. Ya, terus apa sih patutnya kesombong? Sombong. Tada. Amun sadar kula ban panjenengan nggak nikah. Insya Allah hindari sifat sombong nikah. Karena setiap orang yang bertanda can gele, tanda orang sebojre, nerima buku catatan amal bisa kanan, tanda orang jelaka, nerima buku catatan amal bisa sekacir. Swarga kanggo orang setako ke Gusti Allah, orang setako ke Gusti Allah, nerima kuku kelaban tanang sekacir. Adapun orang-orang se nerima kelaban buku catatan amal lah, kelaban sekacir. Askia, mun atkia, orang setako ke Gusti Allah, mun askia. Syaki, orang yang celaka. Orang yang celaka. Nerima buku catatan amal kelaban saya kacir. Lah orang yang takut ke Gusti Allah niku mencakup segala hal. Ya lauman, ya ahli ibadah, ya taat, ya tak ibadah to, ibadah cerai. Kalong-kalong surban. Dan orang, apa dia? Cerai. Kalong-kalong surban, kalong-kalong tasbih, krikin tercetet. Tasbih iki ya. Kalau tasbih ke kalong, neng krikin ki bodo tasbih tercetet. King jerek mencep orang. Aduh apa jong? Bikeh ya, bulu buri. Ya monteng kan ada buri setak bulu apa? King dari cuban ring cerek sampai kocak bulu buri. Orang mungkin amal pas-pasan, tapi loman. Orang seneng. Tunya nasa biasa, tapi tawaduk seneng orang. Mula orang lah sombong nih kampun. Iki cerek sombong wala sifat dua nih kak alim ada apa kening cerek elang ilmu coba ahli ibadah keng sombong mak jadi kulit sambian wah iblis asal beri swarga ahli ibadah sebab sombong ngaku lebih bagus dari Nabi Adam lebih patut lebih pantas emul yakin dari bang Nabi Adam ya tontung mak jadi orang saudi ning dunya masuk swarga kelaban ngiba kesombongan tak nemu jalan stop stop. Saya saudi swarga be tontung ke dunia polan sombong sekuni. Ocaan apa ngocaan kok lebih bagus dari kaki latar ocaan biasa di kulo sambian. Tapi ini kesenjauh bagi Allah Taala ini kebentuk. Termoga detail masih manfaat. Nah, cecil ngak min aina dari dimang kok kulo lebih sambian. Dari aing maneh apa keluar dari rahim ibu dari lancelana kemi dari lancelana darah. Bafi aino di mai tunya na sapa cering patoroan kapi wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Imam Ghazali ada tidaklah harta benda yang kita miliki, kekayaan, jabatan yang kita miliki, melainkan mereka anak-anak yang kita cintai, melainkan mereka adalah wadi'ah, titipan dari Gusti Allah, dan satu saat kita akan mengembalikannya dan kita diminta pertanggungan jawab. Wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Dan kita harus mengembalikan titipan
dan kita akan diminta pertanggungan jawab. Wa ilaina demma terakhir apa dia? Ke tanah. Ibri dindingare, atas tanah, bebe tanah, yada tanah, budi tanah, cacing, olah, mentak selamat, mater pada selamat. Nah, la ilaha illallah, termuka titil masih manfaat. Ya, aneka kita hisab nih kah? Aneka cuma persiapan untuk yaumul hisab. Aneka pecegah. Kemudian buku-buku catatan amal bagi tining Gusti Allah ya tatayar sebagaimana torona ojen salju. Kemudian perintah tining Gusti Allah kala ya fulan kala bi kanan fulan kala bi sekacir kala bi tanganah kala dari budi. Maka tak satu pun orang mampu ngalak selain perintah dari Gusti Allah. Tak beri kemampuan tining Gusti Allah. Ini penyakit sepaling saran nih kah? Engki dua nih kawan, sombong bicara dia. Adapun sifat sepaling bagus sepaling mulja atqakum orang sepaling takok ke Gusti Allah libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li. Dabun al-Habib Abdullah Haddad libasuhumut taqwa, pakaian mereka adalah ketakwaan, bukan hanya sekedar slogan. Libasuhumut taqwa, mereka berpakaian bukan pakaian biasa, pakaian mereka adalah ketakwaan kepada Allah. Wasimahumul haya'u, perangai mereka adalah malu kepada Allah. Wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li, wa qasduhumur rahmanu fil gauli wal fi'li, ucapan dan perbuatannya tidak lain dan tidak bukan hanya yang dituju, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun nyari ridho na Gusti Allah, nyari balasan dari Gusti Allah, termoga ilmu semanfaat. La ilaha illallah wa kadzalika an-nasu fil muhasabah thalathatu tabaqat wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق سلم عليه فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالعنفات إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المليباري والإمام الشافعي والإمام من قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب البير الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم نقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا وأولاد المضار وإخوانه قطب الشد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زن الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسن الهبشي وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن جدة صاحب الحول العلامة السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي كويتام والحبيب محمد بن طر الحداد بكالونغان والحبيب الحبيب بكر قرسي والحبيب شيبة توبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا كبوناغون والحبيب هادي بن شاه بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن البقي والحبيب صالح مصعب تنقل ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام ببنونgan ثم إلى ركيه جاسم نور سالم وزوجته وكيجي هاشم رافي وزوجته كيجي عبد الله مسلم وزوجته وكيجي عبد الحليم جاسم كيجي معروف عارفي ثم إلى روحي كيجي نوابي ثم إلى روحي نوابي سيدوغيري ثم إلى روحي عبد العالم ثم إلى روحي حسن ثم إلى روحي خليل سيدوغيري وأصول مفرم صاحب الحواس والمار وصاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم وفاعات في الدنيا والآخرة وأن نتغشى بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين وأن الله يقوي الإسلام والمسلمين ويهلك الكافرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها رمضان ويطيل أعمارنا في طاعة ورضا ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلف الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله الله سبحانه وتعالى تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من أعمال صالحات في شهر رمضان عيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعوام بعد عوام وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلسنا وينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة.